Mamedi e motle ho sengwana a kontumelle hle ke kena le lapenga la ha moalusi ke fetise matshidiso aka Ausi re thabile dumela hle ngwaneso. Dumela ntate Thuso. Ke a leboha mme wa ka re moyeng mmoho le wena a kontumelle hore ke fetise matshidiso lapeng mono ka se le hlahetseng phephi. Ere ha ke sa le hona teng mono mme wa ka hanyane fela mme mistress mpho ena senga re sile ka jeno ke ngwana wa bokae lapeng? Ke ngwana wa pele ntate Thuso e babedi fela heso mona lapeng la ntate Mogele. O le babedi fela? Re babedi fela, ke yena moholo e be le gore ke nna ke tlatla ke mohlahlamang. Ere ke tseba o tla qeta ka taba ena le ho ntate o fetise matshidiso lo ba lelapa ba leloko mmoho le bana ba mametseng le matitjhere a mametseng a sekolo se seholo sa Tsoseletso. Potsonyane ya ka e le nngwe kena, na ausi ha na bua le wena tseleng ena ya hae ya lerato leo a neng a le ho lona, o na sa o fe mathatanyana hore hela mosadi ho na le ntho e ke e bonang mona? Ntate Thuso o na mfa re ne re bua ntho engwe le engwe le yena. Obuti o tlile ka lesano bophelong ba hae, a nahana hore ke motho a hantle goba ba qalile ho utlwana ka October. Jwale ka ntho ka ntho ka birthday ya hae ka di-31 tsa January ya ha Obuti a mo isetsa malomo sekolong. A isetsa ausi malomo. Ya ntate Thuso. Ka mora mono ya ba clip eno ya bona e ba viral. Ke mona mo batho ba sentse ba mo etsa aware hore motho eno o utlwanang le yena a se motho a hantle ebile a se motho a lahlwang. Ke mona ma khutlang ho nna a ntjwetsa hore hae e ka re ke kene ho sele hobane jwale Obuti le ha ke batla koloi ya ka ha batle le ka dinotlolo tsa koloi ya ka, le ha ke re a ka ya ha hae a tlwele ho tla mona hangata e se le motho eno a sa batla ho ya ha hae, ha sa batla le ho theoha le koloi ena ya ka ke sankentse ngwaneno wa grade R a iswang sekolong a latuwang. Jwale ke mona mo re buang le batswadi ba ka hore a mpa o ye police station o lo hlalosa taba ena ya hao hobane jwale motho eno o sa o hlekefetsa le maikutlo, ha o sa na khutso, ha o na freedom. Ke mona mo a yang police station fela hobane Obuti ke motho le di-connection ya ba taba teng e fella. Jwale ka nako eno ha ntsa o bolella dintho tsena Abuti ha so mme letso ha so ka mme letso o entse ntho eno ya ba viral hore motho enwa ke enwa ke motho wa ka batho ba mo hlokomedisa ha bua lona hore ha so mme letso ba ke enwa o hana ka koloi ya hae o hana le ka dinotlolo. O kila nna mo beya letsoho ntate Thuso o swa ka ke motho a na le di-male friends tse ngata jwale and ha sala hola ho tloa botshabelo e le ausi a utlwana le bagotsi ba batho ba bontate ba bo Abuti. Jwale e le motho eno a eleng hore ka nnete utlwa a le free ho qoqa ntho ngwe le wa hae le batho ba bontate hona le ha bua le batho ba bomme. Ke mona mo o swa ka kopanang le mogotsi mo wa hae hona le tavern hona mona Bloemfontein mona ba intshitse e le event e nngwe ya ba o kopana le bagotsi bana ba hae. Ya Abuti a tla a mohulela koloing mona ya ba se ba qaqisana be bile o se ha re o kena koloing wa tsamaya a hula dinotlolo tsa koloi
Baby le a mo suthumeletsa ka ntle ke nakwana qala ho mo hlekefetse hana qala jwang ema hona teng mo koloi ke ya ausi Mpho olo ye bolaileng o se Mpho ntate Thuso ke ya hae e Land Rover ya hae ke yona nkileng bophelo ba hae yena e nkileng bophelo ba hae ntate Thuso ema hanyane mme wa ka ke mabenkeleng ha ke khutla re tseba ho ikwala taba ena Lesedi FM ke molelo aus re thabile koloi ena e qetileng ngwanenwa wa rona enwa ke koloi ya hae ke koloi ya hae ntate Thuso monna enwa mo hatile makgetlo a mararo ka yona aus o entse jwang o mo hatile ka yona makgetlo a mararo ntate Thuso hobane ausi wa ka hana nsendela molaetsa ka 12 o sendetse molaetsa a re ngwaneso ha nka shwa o tsebe hore ke abuti and then aba sendela le mme wa ka yona the very same message empa ile message nyana mo khutshwanyane nako aba sendela le khaitsedi engwe ya gona cousin brother wa gona aba sendela le mogotsi wa hae man nako re khutlelang ho yena ke mona mo ile ho phone e se imme ya ba ke o ferekana ha ka ke re atch a utso ka ha ka bang romele a ka ba phone ile ka nako ena ke phone la khaitsedi engwe ya ka ke re a go ya hae man o lo mo sheba go Clint ha fitla wa ntjwetsa gore ha ayo le koloi ha iyo ke mona mo re qalang re sentse re phenika re potolo wa re batla gona mo ba tsamayang teng na ke o kae ka madi mabe ha ra fumana ya ba ganti obuti o la sia license a tlunka mono ke cousin wa ka a ifumana ya re ntse re potolo wa Facebook mono re batlana le yena gona a ba tsebe gona ha butona na ke o kae ka re fumana ha re qeta ho fumana ntate Thuso re fumana koloi ene ya uswa ka itletse madi ka ntle le ka hare le bidi le pantshitse setulo sena se ka morao sena se robaditswe ka reng ho no lahletse motho ka butung ke mona mo re founela maponesa e lo reporta taba ena ha re fitla police station mane he maponesa re thusa tla le rona ba sheba koloi ba bitsa ba bang ba e sheba hape kanti o butu o ikwalletse ka tlung ka mona o ntsa mametse le hantse re bua ka ntle ka mo gwane ha mangwane wa ka o bona garedeni e ka ya tsamaya ha e tsamaya garedeni ena ntate Thuso ke mona mo re reng a tshi motho teng ka tlung ka mona re kopa batho ba tlotlang ba kgona ho roba mona ke ha maponesa TRT a fitla a roba a lahlela di raba bullet ka re ka mono ya ba diletsa sound eno ya ba ke ha o letsa re jo ke nna yona ema ha batla mo fumana ema hona teng mo le fula ausi wa hao ke koloi o mo tsamaile ka koloi ena makgetlo o mo tsamaile ka koloi ena makgetlo ntate Thuso gore o mo robile ho ibileng go senang hore na ke le sapo le file ileng la hae le ntse le le hantle o mo robile twatla mo tloa hodimo ho ya fast ema hona mo mme wa ka ema hona mo ke fitisa matshidiso wa ka me ausi ha ke botsa la o qetela o na tseba habo abuti ke ho kae abuti na itlhabise re yena o tswa kae o dula kae ntate Thuso ne re le batho ba botshabelo before re tlatla re tlo dula Bloemfontein mona a bo rona ke mona diplotong ne re dula botshabelo ka di-18 so abuti o na dula dibing so re na le business ka mane ka dibing ya crash abuti o na kena hana crasheng ena ya mme wa rona ngwana ha ya ba kena crasheng ena go ene le motho re ne re mo tseba ba re sa mo tlwaela re tseba le habo bona hore na ke ho kae so ke mona mo eleng hore a ba kgona hore a utlwane le ausi mona anti ya o tla ka leshano le askis mme wa ka ke fetisa matshidiso wa ka modimo be le lona le bana ba hae kana kwene thata modimo o le pate ntate Thuso askis mme askis haholo
go tla loka ke tla nne ke bue le lona kutlwe le tlo bolokaneng jwalo Phephi Mommamedi motle wena mommamedi a ratehang le lapeng lena ke kena ka makgetlo e se ho lona fela le malapeng a mangata ileng a hlahelwa ke se ka reng sena pele ke a hole hobane moya wa ka jwalo matha ho jana ke tlo kopa ntate moruti Maine a ka itsetse le lapa lena thapelo mo le bohle bao bana ba bona ba ileng ba tsamaya ka tsela ena ya bohloko e thabolang maikutlo o rate motho sebedise koloi ya hao re qetelong ya diketello lona letsoho leo le o no hopola hore le ya o rata e be lona letsoho le qetang ka wena